smo slišali in videli primere iz tujine, kakšne rešitve pa imamo doma. V tem panelu nam bodo svoje poglede predstavili predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, predstavnik z Geološkega zavoda Slovenije ter predstavnik podjetja ILF Consulting Engineers Avstrija. Najprej besedo predajam magistru Eriku Potočarju, vodji sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije, ki bo povedal, kako na Ministrstvu za infrastrukturo vidijo nadaljnji razvoj daljinskih sistemov v Sloveniji. Pozdravljeni in izvolite. Pozdravljeni, še enkrat z moje strani. Bom probal v teh parih minutah na hitro povedati kot uvod v tale panel čisto tak pregled. Lahko bi dlje cajt o daljinskih sistemih Slovenije govorili, se bom malo bolj usmeril samo v ta del, kar je vezan na to Saša regijo. Zdaj, okvir itak vemo, kaj imamo, tudi ta vlada oziroma do zdaj razogljičenje še zmeraj ena od prednosti, ena od prioritet, ki jih želimo slediti, v katero smer gremo. Nacionalni energetski podnebni načrt, vemo, da ga imamo od februarja leta 2020, trenutno že v pripravi nov načrt, še ta mesec se začnejo ta prva posvetovanja glede tega novega NEPN-a, če krajše rečem. In že v tem načrtu so daljinski sistemi tudi predstavljeni kot eden ta pomembnejši del, kar se tiče posebej sektorja ogrevanja, hlajenja. Fit for 55 pa renewables, veste, te pripravljeni na 55 paketi, ki prihajajo, ki so v sprejemanju, ključna stvar, da tudi tam velik del na daljinske sisteme se dotika, naprimer ove del direktive, take v sprejemanju, seveda tam naslavlja povečevanje deleža obnovljivih virov, direktiva naslavlja to novo definicijo, kaj je energetsko učinkovit daljinski sistem. Ja, pol imamo tam tudi stavbno direktivo, ki na nek način uvaja nič energijsko stavbo, ki bo tudi zanimiv izziv do odnosa do daljinskih sistemov. Pomeni, da so te spremembe tudi na tem področju intenzivne, ki jih moramo pri vseh teh naših nadaljnjem razvoju daljinskih sistemov pri nas upoštevati. Tudi v Sloveniji imamo to dolgoročno strategijo stavb do leta 2050, seveda tam v ospredju ta tudi energetska učinkovitost kot na prvem mestu, eden od pomembnih elementov, ki jih moramo upoštevati tudi pri načrtovanju daljinskih sistemov. Seveda pa v luči današnjega dogodka strategija izhoda s premoga pa te območni načrti. Kar se tiče v Sloveniji, košni so te sistemi daljinski, či za občutek sektor ogrevanja, hlajenja predstavlja ta 39% te cele rabe energije, od tega 10–11% je daljinskih sistemov, številčno vemo, koliko jih je tlele. Jaz bi ob tem slajdu mogoče samo to izpostavil, že ta NEPN, ki ga imamo sprejet, je analiziral te daljinske sisteme, kakšen je potencial v Sloveniji in seveda ob tem, da ne bi se raba za sektor ogrevanja toplote do leta 2040 zmanjšala za najmanj 40%, ne glede na to je predvidena rast daljinskih sistemov vsaj 1,4 do 1,6 teravatne ure. Nam rekel skoraj podvojitev glede na trenutne številke, ampak občutno več toplote lahko pridobimo oziroma je tudi priložnost za rabo te energije na zgoščenih območjih. Pomeni, da daljinski sistemi v prihodnosti jih vidimo, bojo predstavljali, koliko je bilo danes tudi omenjeno, to hrbtenico v tem delu. Številke, kje smo, kakšen delež je obnovljivih virov v teh daljinskih sistemih za leto 2021, zadnji podatek 20,4, seveda ta številka raste, je pa največji del je seveda še zmeraj od teh fosilnih goriv imamo. Ukrepi, ki jih delamo, s katerimi želimo, da dekarboniziramo ta del, vse vemo, imamo na eni strani zmanjševanje emisij, učinkovita raba, povečevanje deleža OVE. Mogoče izpostavljam, tudi danes je bilo v uvodu že izpostavljen, sektorska integracija je pomembna, jo želimo in jo tudi naslavljamo čez različne aktivnosti, tudi sredstvi jo želimo podpreti v prihodnje. Trenutni ukrepi, ki so aktualni za to področje, kar se tiče same kohezije, perspektive, ki se zaključuje,
Ta mesec je bil zadnji razpis, zadnji odprt poziv, kjer je bilo možno dobiti sredstva za te nove daljinske sisteme. Tukaj lahko izpostavim že zelo na glas, tudi govorimo, kar se tiče načrta za okrevanje odpornost, ta sredstva, ki smo jih lansko leto dobili, potrjena, ki so del tega paketa oziroma letos do konca potrjena, je v pripravi razpis, ki ne bi bil še do konca letošnjega leta objavljen, predvsem za nadgradnjo, prenovitev obstoječih daljinskih sistemov v vrednosti 11 milijonov. Pa seveda načrtujemo tudi novo perspektivo za obdobje do leta 2027. Do konca leta je namen, da bo tudi ta z Evropsko komisijo potrjena in v tem delu so daljinski sistemi ravno tako predvidena določena sredstva. Upamo pa, da bomo v okviru Repowerja lahko ta sredstva z tistimi dodatnimi sredstvi še kaj povečali. En slajd, kar se tiče tega območnih načrtov za Saša regije, veste, da imamo v okviru tega 5 strateških ciljev. Eden je seveda, kjer je zadnji ta en strateški projekt glede energetskega prehoda. Eden od teh ciljev strateškega je ta energetski prehod. In v okviru tega projekta je, to več ali manj v dvorani vsi vemo, preoblikovanje obstoječega daljinskega sistema, tule pa vas, kot na drugi strani to implementacijo oziroma nove tehnologije. Sam namen tega načrta je seveda, da se ravno tako do konca leta, ko tega projekta kohezije bo sprejet, potrjen, bistven message, ki bi gledal, moramo pospešeno delati na tem modelu. Smo pa seveda že kar je v intenzivni komunikaciji tudi z Evropsko komisijo. Za konec, da nam bil predolg, zaprošen bil, da nam preveč predolg govoril, vemo, daljinski sistem, katerem danes je v ospredju tega, je velik, drugi največji, tako da je tudi pomemben, oziroma vse spremembe, ki jih delamo na njem, so pomembne za cel sektor, rečemo tudi za cel burek, kar se tiče sektorja ogrevanja, hlajenja. Hvala. Hvala lepa, gospod Potočar. Morda kakšno vprašanje, kratko? Potem pa hvala lepa v tem trenutku, še se bomo videli kasneje. Z Geološkega zavoda Slovenije prihaja dr. Mitja Janža, ki bo predstavil uveljavljene načine rabe geotermalne energije s primeri dobrih praks ter trenutno poznavanje geoloških razmer in geotermalnega potenciala na območju Šaleške doline. Dr. Janža, pozdravljeni. Hvala, lepo pozdravljeni. Kot omenjeno, prihajam z Geološkega zavoda Slovenije, raziskovalne inštitucije, kjer se primarno ukvarjamo s proučevanjem podpovršja. In eno izmed trenutno zelo vročih področij je tudi geotermalna energija. In sicer sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in pa tudi s številnimi skupinami na tem področju, tako da lahko od blizu spremljamo to dogajanje, ki je, kot omenjeno, precej živahno. In del tega bom danes poskušal predstaviti tudi tukaj. V svoji osnovi je geotermalna energija toplota, ki je shranjena pod površjem Zemlje. Je eden izmed obnovljivih virov energije, ki pa nekako ni ravno pogosto izpostavljen. Zato je verjetno povezano z dejstvom, ker toplotne energije na površju oziroma geotermalne energije ne vidimo neposredno na površju, oziroma jo pogosto povezujemo samo z najbolj spektakularnimi manifestacijami te geotermalne energije na površju, kot so recimo ognjeniki, gejzirji ali podobno. Vendar pa je področje geotermalne energije precej širše in njena uporaba precej širša. In če se ozremo nazaj v preteklosti, jo v bistvu človek uporablja skozi celo svojo zgodovino. Že pračlovek je v bistvu se zavedal, da je v svoji votlini oziroma v jami pod površjem pozimi topleje oziroma poleti hladneje. Že Rimljani so s pridom izkoriščali termalne vrelce oziroma termalno vodo v svojih toplicah, še danes pa s pridom izkoriščamo konstantne temperaturne pogoje v kletnih prostorih za hranjenje živil in pa vina.
Zdaj, če pogledamo Zemljo kot planet, temperatura z globino narašča. In kar je zanimivo, več kot 99% zemljine mase ima temperaturo višjo kot 1000 stopinj Celzija. Žal z obstoječimi tehnologijami ne znamo izkoriščati ta potencial neposredno, ampak smo omejeni zgolj na ta zgornji del zemeljsko skorjo oziroma litosfero. Zato si pogledamo, kakšne so razmere v tem delu. Plitvo pod površjem temperatura precej niha, v odvisnosti od letnih časov, vendar z globino ta nihanja postanejo manjša. In nekako na globini 10 metrov so ta temperaturna nihanja praktično zanemarljiva, oziroma so globje, je temperatura praktično stalna. Zdaj, z globino naprej temperatura narašča, povprečju približno za 3 stopinje Celzija na 100 metrov. V nekaterih primerih, kot je recimo na območju Ljutomera, kjer je ta gradient približno 4 stopinje na 100 metrov, tako dobimo na globini 4 km temperaturo 170 stopinj Celzija. Zdaj, ti naravni pogoji pogojujejo nekako dva koncepta rabe geotermalne energije. Prvi je plitvi oziroma nizkotemperaturni, drugi globoki oziroma visokotemperaturni. Zdaj, ta meja med temi različnimi koncepti ni strogo določena ali bolj ali manj arbitrarna, v našem primeru zaradi zakonodaje na 300 metrov. No, pa si oglejmo plitve geotermalne sisteme. Bistvo plitve geotermalnih sistemov je, da najpogosteje s pomočjo toplotnih črpalk toploto črpamo iz okolice oziroma iz podpovršja, v primeru odprtih sistemov neposredno iz podzemne vode, v primeru zaprtih sistemov pa iz okoliške kamnine. To toploto pol skoncentriramo in jo s pridom uporabljamo za ogrevanje prostorov oziroma sanitarne vode. No, plitvo geotermalno energijo pa lahko tudi v poletnih časih uporabljamo, oziroma to konstantno temperaturo podpovršja pa lahko v poletnih mesecih uporabljamo tudi za hlajenje prostorov. No, zanimivi načini rabe, ki smo jih danes že tudi videli, so uporaba opuščenih rudniških prostorov oziroma vode v teh prostorov. Ta voda v rudniških prostorih ima praviloma višjo temperaturo, kot imajo površinske vode, in je bolj stabilna ta temperatura. Zanimivi primeri rabe so pa skladiščenje toplote v teh rudniških prostorih. Zanimiv primer je iz Nemčije oziroma iz Bochuma, kjer načrtujejo ogrevanje vode s pomočjo sonca in hranjenje te toplote, ki jo pridobijo iz sonca, v opuščenih rudniških prostorih in potem uporabljati to vodo kot vir energije za daljinski sistem ogrevanja. Globoko geotermalno energijo praviloma izkoriščamo s pomočjo dveh globokih, nekaj kilometrov globokih vrtin. Z eno črpamo nek fluid oziroma prenosnik toplote, z drugo iniciramo ta fluid in tako jim omogočimo v bistvu prenos te toplote iz globljih delov na površje. Najugodnejše razmere pri nas za ta način rabe so v vzhodni Sloveniji. Tam lahko pričakujemo temperature okrog 100 stopinj nekako na globini 2 km. Bolj se približujemo zahodu, večje so te globine, na katerih lahko pričakujemo temperaturo 100 stopinj Celzija. Če pogledamo, kakšno je razmerje pri nas v Sloveniji med rabo globoke in pa plitve geotermalne energije, ugotovimo, da je daleč prevladujoči del rabe geotermalne energije s pomočjo geotermalnih toplotnih črpalk. To je ta zgornji del. Dočim ta spodnji del, ki predstavlja globoko geotermalno energijo, je pa bolj ali manj konstanten. V zadnjih 10 letih beležimo bolj ali manj konstantno rast teh geotermalnih toplotnih črpalk, približno 7% na leto. In leta 2020 smo imeli okrog
14 tisoč geotermalnih toplotnih črpalk. V primerjavi z vodilnimi državami oziroma z vodilno državo Švedsko je to relativno malo, tam jih imajo več kot pol milijona. Vendar pa, če to prevedemo na število gospodinjstev, vidimo, da se Slovenija uvršča nekako na vrh teh držav, ki imajo razvijajoči se trg. Skratka, trg, kjer se pričakuje v prihodnje še precej intenzivna rast rabe geotermalne energije, predno bodo dosegli ta zreli trg oziroma zrelo fazo trga. No, geotermalna energija je pa tudi zelo primeren oziroma zanimiv vir za daljinske sisteme ogrevanja. Trenutno je v Evropi takšnih sistemov več kot 360 oziroma v Evropski uniji več kot 260 in nekako rast števila teh sistemov je približno 6% na leto. Pri nas imamo trenutno samo en tovrstni sistem, in sicer na območju Lendave, kjer se uporablja termalna voda z 66 stopinjami, moč tega vira pa je 2,5 megavata. Možnost rabe geotermalne energije v sistemih daljinskega ogrevanja je zelo odvisna od značilnosti teh sistemov. In sicer bistveno več geotermalne energije je na razpolago za nizkotemperaturne daljinske sisteme ogrevanja, dočim z višanjem temperature v sistemu pa se ta delež geotermalne energije znižuje in nekako nad 60 stopinj Celzija so primerni predvsem visokotemperaturni viri, ki pa jih je bistveno manj kot nizkotemperaturni. Prvi in nekako najpomembnejši korak za načrtovanje rabe geotermalne energije in kasneje za učinkovito in pa trajnostno rabo je karakterizacija geotermalnega vira oziroma ocena potenciala. In osnovna informacija za to so geološke karte oziroma vedenje o prostorskem razprostiranju različnih geoloških enot in pa poznavanje teh termičnih lastnosti teh geoloških enot oziroma kamnin. Te termične lastnosti kamnin določamo na različne načine, v laboratoriju ali s pomočjo testov na terenu. Te podatke potem združimo s podatki o energetskih potrebah in na podlagi tega lahko za namene načrtovanja simuliramo, kako se bo ta geotermalni vir razvijal v prihodnje oziroma kakšne so nekako meje oziroma omejitve rabe tega geotermalnega vira oziroma kakšno znižanje temperature podpovršja bo povzročila ta raba geotermalnega vira. Zdaj za neko lokalno skupnost pa je zelo pomembno, kako je ta energetski vir porazdeljen v prostoru. Tule je primer, kako smo to naredili za območje Mestne občine Ljubljana, in sicer za primer odprtih geotermalnih sistemov. Smo najprej definirali območje vodonosnika, se pravi območje, kjer lahko uporabimo te sisteme, določili hidravlično izdatnost tega vodnega vira in pa na to tudi energetsko izdatnost. Zdaj, pri rabi teh energetskih virov je pa poleg ocene potenciala zelo pomembno vedeti tudi različne omejitve. In recimo vodovarstveno območje so ena takšnih omejitev, na kjer moramo računati pri načrtovanju rabe tega vira. Zdaj pa še kaj vemo o geotermalnih razmerah na območju Šaleške doline. Dobro znan in uporabljen vir termalne vode je izvir Topolšica. Ta izvir ima približno izdatnost 30 litrov na sekundo in temperaturo 30 stopinj. Zdaj, po našem vedenju ta voda
v termalni izvir prihaja iz globih delov, iz karbonatnih vodonosnikov. Ta voda se ob prelomnem sistemu dviga in više meša z padavinsko vodo, zato se nekoliko ohladi. Izvedene vrtine v okolici tega izvira so pokazali, kakšen je ta temperaturni gradient na tem območju, hkrati pa tudi črpalni poskusi, ki so bili izvedeni v teh vrtinah, so pokazali, da morebitni odvzemi vode na tem območju vplivajo tudi na pretok izvira. Zato je v prihodnosti potrebno to upoštevati in se s previdnostjo lotevati razvoja tega geotermalnega vira. No, v preteklosti so bile tudi opravljene raziskave na območju Velenja oziroma na območju Velenjskega jezera, in sicer so ugotovili oziroma rezultati teh raziskav kažejo, da se južno od Velenjskega jezera nahajajo te karbonatni vodonosniki in da lahko pričakujemo nekako na globini 2000 metrov temperaturo vode v teh termalnih vodonosnikih okrog 60 stopinj Celzija. Na koncu, če predstavitev sklenem z nekaj zaključki. Geotermalna energija je lokalni, obnovljiv in pa v primerjavi z drugimi obnovljivimi viri stabilen vir energije. Plitva geotermalna energija je na voljo praktično povsod, vendar se pa moramo zavedati, da je ni na voljo neomejeno. Zato je za učinkovito rabo teh geotermalnih virov pomembna ocena potenciala teh virov. Pomembno pa je pa tudi poudariti, da ti nizkotemperaturni geotermalni viri, ki jih je največ na razpolago, zahtevajo nizkotemperaturna omrežja oziroma sisteme. Pri načrtovanju prihodnosti oziroma rabe geotermalnih virov je treba nujno upoštevati geotermalni potencial, ki ga nudi rudnik lignita Velenje. Na tem območju je zbrano veliko informacij in tudi veliko znanja o teh geoloških in pa tudi posledično hidrogeoloških in pa geotermalnih pogojih. Kar se tiče globoke geotermalne energije, pa so bili identificirani geotermalni viri, ki jih je smiselno v prihodnosti razvijati, vendar pa pri tem pomembno, da se uporabi sistem dubletov oziroma rabe te geotermalne energije, kjer se ta odvzeta voda vrača tudi v podzemlje in se na ta način ohranja ta cirkulacija, naravna cirkulacija oziroma omogoča raba tega geotermalnega vira trajnostno. Tako, hvala. Hvala lepa, dr. Janža, za vašo predstavitev. Naš naslednji govorec, morda kakšno vprašanje, se opravičujem, dr. Janža. Vprašanje? Hvala lepa. Kaj bi vi županu Mestne občine Velenje svetovali, kakšen naj bo njegov naslednji korak skupaj s komunalnim podjetjem Velenjem, seveda, da proučimo bolj podrobno možnosti izkoriščanja tega vira za namen toplotne oskrbe? Oprostite, nisem čisto razumel začetka vprašanja. Kaj bi svetovali županu in komunalnemu podjetju Velenje, kako naj izkoristijo? Ja, prvi korak je seveda, kot sem prikazal, ocena geotermalnega potenciala. Se pravi, poglobiti vedenje o tem, kaj je pod površjem Mestne občine Velenje. Precej podatkov je že zbranih, bilo bi treba dopolniti te podatke, geološke podatke, z novejšimi podatki, nekako z temi podatki, ki se zbirajo v rudniku, te stvari uskladiti, opredeliti termične lastnosti teh kamnin, ki se pojavljajo pod površjem, in z nekimi dodatnimi raziskavami, kot so recimo seizmične raziskave, pa to zmanjšati negotovosti oziroma
bolj natančno določi te strukture, ki so zanimive za rabo geotermalne energije. Predvidevam, da bi vi to znali narediti. Ne? Da. Hvala. Še kakšno vprašanje morda? V tem primeru najlepša hvala še enkrat. Tako naš naslednji govorec je dr. Chandrasekhar Ramakrishnan, I hope I pronounced your name correctly, generalni direktor ELF Consulting Engineers Avstrija, ki bo spregovoril o tem, kakšen je potencial izrabe geotermalne energije ter novih tehnologij, uporaba vodika tudi za namen ogrevanja. The word is yours. Thank you very much. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Very glad to be here. Thank you also to the municipality of Velenje for inviting me and having me over speak. I'll change the topic a little bit. I'll continue where the gentleman before me just stopped, also on the topic of geothermal, and I will present to you a little bit more about hydrogen, and especially green hydrogen today. So, before I go into the hydrogen presentation, just for you to understand who we are, I work for ELF Consulting Engineers. We are a family-owned company based in Austria. We have some 2,500 engineers worldwide. We've been active on the engineering and consulting market for more than 50 years, and we've been working predominantly in these kind of 4 major business areas. So energy and climate protection, water environment, oil, gas, industrial, and transportation urban spaces. And the topic of hydrogen, which I want to introduce to you today, is basically spanning all 4 business areas together. So what we used to start off in oil, gas, industrial to provide fuels is partially taken over by hydrogen now. And I want to be very clear here, I'm not a personal total promoter of hydrogen. So I honestly believe in the coexistence. There is going to be a role for hydrogen in the future. There are going to be synthetic fuels in the future, and I'm pretty sure that electrification will also continue. But from our point of view, our perspective, hydrogen will play a role in this. Speaking about green hydrogen, we have to look at what kind of facilities you need upstream and downstream. We speak green hydrogen, that means we need a renewable energy source, whether it is photovoltaic as discussed today, whether it is geothermal as we just heard from the previous speaker, wind, but also water, hydropower. And this is the source of electricity we've been using in Austria predominantly, and predominantly also for the reference project I'm going to show you. Then you need the elements of power transmission, so you need stable grids. You need to bring the power from where you produce it all the way to where you want to produce your hydrogen, unless it's directly located next to each other anyway. Then the hydrogen production itself. I'm not going to bore you with the technological details today, but understand this. There are different types of electrolyzers. Essentially, electrolyzer is taking electric power to divide water, so to speak, in hydrogen and oxygen. Different technologies on the market. Some have their benefits, others have disadvantages, and you have to choose the right technology for the right application. Then on the downstream side, if you want to use the hydrogen as energy carrier, like fueling fuel cell cars, for instance, then you need to transport, you need to store and transport the hydrogen. You can do it in pipelines, for instance. We've been doing studies for major pipeline grid operators in Europe to see in how far you can increase the hydrogen content in natural gas, so use the existing pipeline network as a transportation for the hydrogen. But there are also green derivatives, so that means you can produce substances like ammonia, green ammonia, out of green hydrogen, which is an excellent storage for hydrogen, as I will also show to you a little bit later. Plus, you can go all the way to the e-fuels if you recover CO2 from carbon capture processes and then combine it with hydrogen. Nowadays, there's a wide area of technologies coming up for the production of e-chemicals and e-fuels, synthetic chemicals. Ship export, of course, also if you would like to transport hydrogen over the ocean, but for that, ammonia is the most potentially better solution. We as ILF, we've always been working with hydrogen. As I mentioned, we've been working in refineries, petrochemical plants. So even before 2017, before public started speaking about hydrogen, for us, hydrogen was a standard chemical in refineries. So we know hydrogen very well.
In 2017, we started working on green hydrogen projects with the number one reference, which I'm going to show you in a minute. That's the Demo4Grid electrolyzer plant in Austria, which just went into operation at the beginning of this year already. Then over the years, we've been seeing that the hydrogen demand and the demand for green hydrogen projects was increasing. And nowadays we speak about gigawatt electrolysis projects, green hydrogen projects, especially if you look towards the Caspian regions and you look towards Saudi Arabia, for instance. The Demo4Grid electrolysis plant that we built in Austria and designed it is actually owned, and the idea came from Emprise. Emprise is a supermarket chain company, privately owned in Austria, and they 5 years ago had the vision that they would like to have all their operations totally sustainable. So what they did is they installed a 4 megawatt electrolyzer, which is being fed with hydropower, and they produced their own hydrogen, used the hydrogen as transportation fuel in their own car and truck fleet, and they even fuel their furnace, which they are using in the bakery, with this hydrogen that they produce. So the concept is pretty simple. You have the hydropower plant, which was a regional hydropower plant in Austria that is connected to the electrolyzer for stability purposes. In case that the hydropower plant is under maintenance, they provided a secure line also to stabilize from the grid. What most people don't know, you need an inverter because the electrolyzer needs direct electric current. And then they set up the 4 megawatt electrolyzer. With this, they are producing roughly around 1,600 kilograms of hydrogen per day. And I said they are using it in the fueling section to fuel their own vehicles. So they have their own distribution trucks for food, bringing the food to the supermarkets, fueled on hydrogen, plus the car fleet and some public transport buses in the region also supplied with hydrogen now from this plant. This plant, as I said, the idea came 2017 and it was inaugurated at the beginning of this year. These are actual photos from the plant, including the 1,500 kilogram hydrogen storage, pressurized hydrogen storage that you can see on the right side. That caters for about 1 day of production of hydrogen. ILF, our company, we guided this project right from the conceptual design, permitting, authority engineering, all the way to detailed design and commissioning support during the erection. A totally different project is this one, and this is the next scale. As I told you, the one in Austria at 4 megawatt, and it's already up and running. This is the next scale. This is a 100 megawatt green electrolysis project in Germany to support the industrial areas around the Ruhrgebiet in Germany. For this project, we did a feasibility study, including conceptual design, a selection of potential technologies, looking into the commercials, establishing the feasibility case. The idea is relatively simple again. First of all, on the top left side, they are intending to import green ammonia into Germany and then crack the green ammonia down to produce green hydrogen again. Plus, they would like to create their own green hydrogen, which is on the bottom left corner. Both sources of hydrogen should then be used to supply the industries, the chemical industries with hydrogen on one hand, and on the other hand, to provide hydrogen for mobility and transportation purposes as well. The problem here is that the cracking technology for ammonia, the technological readiness level is very low at the moment. So we've been looking into a lot of novel technologies which are being patented now, pilot plants that are available, but not really commercial plants that we could look at. And finally, this is our own product, so to speak, that we are developing as ILF. This is a prototype solution for an island solution to produce green hydrogen. It is in principle similar to the island solutions to provide photovoltaic power, with one difference, that we can also provide heat as a heat source in rural areas through the hydrogen, which is generated locally. So in principle, the size is variable. We can put it into containers, and it should be between 5 and 50 kilowatts small electrolyzer, driven by photovoltaic cells, which are mounted on the top. And these applications could be used in rural Africa and other continents. We have a PhD study running on this, and I hope that in the next 1 or 2 years I can present the first actual case where we are implementing this technology.
I was asked to press a little for time, so I'm skipping over these slides. In principle, I would like to leave you today with two main messages, and this is the first one of them. Need for scale and need for speed. If you look, the first project that we've been working on from 2017 had 4 megawatt of electrolyzers. I was telling you before, now we are speaking about gigawatt green hydrogen production. And this happened over the last 5 years. So all the projects which are now currently worldwide under production or operation phase are up to 10 megawatt. Those projects which are being tendered or where the EPC contractors are recently being awarded at the moment, they have some 25 to 50 megawatt. FEED, which means more detailed engineering, is provided for projects up to a range of 100 megawatts. And feasibility studies are nowadays really conducted in the gigawatt sector. What's the catch here? The catch, and this is the real bottleneck of all these projects, is the availability of the electrolyzers. That is the bottleneck at the moment. So first come, first served. The current production capacities for electrolyzers worldwide are in the 100 megawatt range. That means that the first projects will be served, and if you start working on your project now, you have to wait for new electrolyzers and manufacturers coming on board. I recently spoke to Mitsubishi. They wanted to build their own electrolyzer, and they have realized that they couldn't get it from the market. Now they set up an individual department which is just focusing on the development of electrolyzers themselves. Just one example. So the first message is be quick if you're planning for green hydrogen. And the second and final takeaway message is the costs for green hydrogen are going to come down over the next 10 to 15 years significantly. And that comes with the economy of scale. If you have a 10 megawatt electrolyzer, of course the costs for the green hydrogen are much higher. You need to set up all the infrastructure, you need to have the water treatment in place, etc. The bigger these electrolyzing modules get, the cheaper the hydrogen will be. And in comparison to the classic hydrogen, which you produce in refineries by steam methane reforming, those prices will be increasing also because of CO2 taxes and certificates. So the two messages, and with that I will end my presentation today. Be quick, because there is a rapid development on the market at the moment, and for sure the hydrogen prices will be coming down for green hydrogen production, and that should place hydrogen into a very interesting alternative for the future. Thank you very much. Thank you very much. Ima kdo kakšno vprašanje za našega govorca? Very quick answer, 4 million. So until recently, it was very clear to say that 1 megawatt electrolyzer altogether cost 1 million. Recent numbers are coming down now with the size of the electrolyzers going up. Projections go down to 350,000 to 400,000 euros per megawatt in the future. Hello, my name is Istok Mori, I'm from Municipality of Velenje. I also have a quick question. The price of hydrogen, green hydrogen, for the next 10 years, if municipality buy buses and we have contracted you to bring us hydrogen, what will be the cost approximately? Yeah, I can just go back to the slide I had before. Prosim, če date nazaj prezentacijo, da nekaj pokaže. So at the moment the price is just below 6 euros per kilogram of hydrogen, and it's going to significantly come down. We expect it. I can go back 2 slides. This was the. Let me go back on this one. It's the big one, this one. Yes. I'll just go quickly. Our commercial department came up with this kind of price forecast. So we expect it to go down to 2 euro per kilogram of hydrogen in the future, roughly. Okay, do you supply any company maybe with buses on hydrogen or some municipality? We are primarily a consultant and engineering company, but we can recommend, of course. So we have vendor lists for electrolyzing companies. We have vendor lists in our company for buses, for transportation. We can see which companies were also used in the Austrian project to provide the fuel cell powered trucks, cars and buses. So these are things we can support you with for sure. Okay, thank you very much. Most welcome. Še kakšno vprašanje?
in this case. Thank you very much for your presentation. V Sloveniji imamo dva velika sistema, ki sta odvisna od premoga. To sta ljubljanski in šaleški daljinski sistem ogrevanja. Kakšne so alternative in kakšni so načrti za Ljubljano, nam bo predstavil dr. Marko Agreš, tehnični direktor Energetike Ljubljana. Lepo pozdravljeni. Okay. Good afternoon. My name is Marko Agreš. I'm a technical manager of Energetika Ljubljana, the biggest district heating system we are running. The biggest district heating system not only in the municipality of Ljubljana, but probably in the region. Actually, right now, or this moment, with the district heating system as well as the natural gas, we supply roughly 81% of all apartments in the municipality of Ljubljana. The whole story started, let's say, in the early 60s of the last century, when, let's say, Ljubljana thermal power plant was established. In that time, they put into the operation 2 coal-fired blocks, which now we are replacing with the new combined cycle gas-fired unit. At this picture, you can see let's say, this harmful influence of the usage of the domestic coal, because in that time, only the coal from the Zasavje region was used. After 2001, where we started to import the coal from Indonesia, let's say the environmental conditions are much better. And on this picture, you can see, let's say, the same view before and after usages Enviro coal. Maybe just a short presentation about the system we are operating. So means I said 81% of the whole household, 48% connected to the district heating system, 42,000 to the natural gas supply system. So in the operation is 2 times 270 kilometers of the district heating piping system, and more than 1,000 kilometers of the gas piping system. At this moment, we still, let's say, or the main source is still a coal. I mentioned that we import the coal from the Indonesia. The main reason is that this coal contains very or extremely low percentage of sulfur, less than 1.0%. And at the same time, we also use 16% of the biomass, wooden chips. This is in the range of, if I convert this percentage to the mass, it's more than 100,000 tons of these chips, and also we use 90% of the natural gas in our, let's say, production facilities. So, as I said, the aim of my today presentation is to present, let's say, our strategy, or if I use this magic word, decarbonization process. So I mentioned that right now we are running the biggest power project in Slovenia. This is combined cycle gas-fired unit, which is based on the 2 SGT 800 Siemens gas turbines connected to the heat recovery steam generator, and the whole, or the fresh steam, is then connected to the steam cycle, actually to the steam turbines. For the future, we are also planning to replace, let's say, the existing coal-fired unit number 1 with new biomass unit, which means, let's say, completely new biomass boiler. And what is now at the moment the most popular or the most interesting is, let's say, the
waste incineration plant, which is also foreseen in Ljubljana. Okay, I don't want to explain too much time for this solar technology because it's otherwise 10 minutes will be not enough. On this picture you can see that the CCGT project is in the final phase, means the, let's say, erection phase is going to be finished at the beginning of November. Then we are continuing with the cold commissioning and the first fire. The first fire is foreseen for the January 2023. So after this, let's say, the structure of the usage of the source will be completely changed. Means that the production will be based 60% on the natural gas, 20% of the coal, and 20% of the biomass. Maybe a little bit more about this biomass, especially because this is domestic fuel, you know. So in 2008, the construction of coal-fired unit 3 has been done, and very simple. The water hooper was replaced with the afterburning grate, and we are able to use, let's say, in that time, 80,000 metric tons of these wooden chips. Then we increased this with some special measures to 110,000. This is, let's say, this is the data for this year. And by implementing this idea of the new 2 units, let's say we are going to increase this amount of the biomass up to 200,000. So in 2030, let's say this is our goal, this is the target. In 2030, we estimate that also this waste incineration plant is going to be put into the system, which means that, let's say, the structure of the sources will be completely different. 30% of the biomass, 30% of waste, 30% of the natural gas. Let's say that 10% will remain for the sun. Maybe some data for this waste incineration plant. You know, this is a part of the so-called circular economy. Probably you are familiar with the fact that since 2015, the biggest waste treatment center, Ercero Ljubljana Barje, has been put into the operation, and Ljubljana, let's say, or this center signed the contract with the 57 municipalities, you know, and the annual amount of this waste is in the range of 150,000 tons at this, let's say, this moment, you know. After this process, we are able to get 110,000 tons of this RDF. This is the so-called English name for this is refuse-derived fuel. What does actually this mean? In reality, means, let's say, that the input power flow is going to be in the range of 50 thermal megawatts. So let's say we estimate or to cover in the annual heat demand the so-called base load, which means, let's say, that this 35 thermal megawatt is going to be covered with actually, or based on the waste. So 68 gigawatt hours of the thermal, or actually of the electricity, as well as 225 gigawatt thermal power is going to be put, let's say, into the system. The most important part of this project is definitely, let's say, the gas purification system. You know, here in Slovenia now we are facing, let's say, with these big debates, either, let's say, what is acceptable, what is not acceptable. Let's say the idea in Ljubljana is to implement the so-called best available technology into the operation, which means not to just to fulfill, let's say, the requirements of this standard, but
in reality to run as much as it is possible, definitely, and to have almost no harmful effect to the environment. I know that it's going to be a hard task, but let's say that is our goal. So 10 minutes passed. Thank you very much. If you have any further question, I'm here. Hvala lepa. Ima morda kdo kakšno vprašanje? No further questions. V tem primeru se vam zahvaljujem. Hvala lepa. Ja, izvolite. Hvala lepa, dr. Agreš. Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline je drugi največji v državi, preko katerega se oskrbuje skoraj 40 tisoč prebivalcev in preko 650 industrijskih uporabnikov. Zagotavljanje stabilne in trajnostne oskrbe s toplo vodo je eden bistvenih stebrov pravičnega prehoda Savinjsko-Šaleške regije iz premogovne v brezogljično družbo. V komunalnem podjetju Velenje so skupaj s partnerji pripravili akcijski načrt, s katerim želijo izvesti prehod na nov sistem daljinskega okrevanja na obnovljive vire energije, ki bo ekonomsko in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo popolnoma neodvisen od premoga. Akcijski načrt je bil tudi predstavljen na seji sveta mestne občine Velenje. Danes z nami direktor komunalnega podjetja Velenje, magister Gašper Škarja, ki prihaja na oder. Izvolite. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. V teh kratkih 10 minutah bom na hitro preletel naše bistvene cilje te preobrazbe. Nekaj od tega smo že slišali, nekaj od tega bo moč povedati še na sami okrogli mizi, seveda smo pa dosegljivi tudi kasneje za vprašanja, ne nazadnje pa bo ta dokument tudi javno objavljen. Prihajam iz komunalnega podjetja Velenje, smo javno podjetje v lasti 3 občin, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, izvajalci številnih gospodarskih javnih služb, med njimi pa tudi oskrba s toplotno energijo. Nekaj podatkov o našem sistemu smo že slišali, kar je še zapovedati je, da nekako letno prodamo okrog 250 tisoč megavatnih ur toplotne energije, da imamo zelo razvejan sistem s preko 470 toplotnimi podpostajami, 180 km distribucijskega sistema, kar pa je še specifika našega omrežja, da gre za zelo razvejan sistem z nizko gostoto odjema, kar predstavlja tudi en določen izziv za v prihodnje. Kot je bilo omenjeno, smo pripravili osnutek akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Zakaj osnutek? Osnutek zato, ker ga želimo najprej predstaviti strokovni javnosti in seveda vsej zainteresirani javnosti z namenom nekega širokega dialoga in iskanja najboljših rešitev. Seveda ne smemo pozabiti na dialog z pristojnimi ministrstvi in pa Evropsko investicijsko banko. Kar pa smo danes že tudi slišali in bo pri prejšnji predstavitvi, bo zelo pomemben tudi dialog z nevladnimi organizacijami. Vemo, da čeprav gre za obnovljive vire energije, bodo ti vsekakor puščali nek določen okoljski vtis in zato bi želeli že od samega začetka, že pri načrtovanju vseh bodočih rešitev z njimi res odkrito in nekako odkrito in res z enim res skupnim namenom priti do najboljših rešitev. Kot so že predstavniki Evropske komisije povedali, v zaključni fazi je potrditev območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije in preobrazba sistema daljinskega ogrevanja je eden izmed prioritetnih projektov in bo tudi podlaga za črpanje nepovratnih sredstev.
Kakšni so cilji? Seveda priti do obnovljivih virov energije, zmanjšanje toplogrednih plinov in pa seveda, da ohranimo nekako varen in stabilen vir oskrbovanja naših uporabnikov. Tisto, kar pa je najpomembnejše za nas, za lokalno skupnost, pa je seveda primerna, sprejemljiva cena toplote tudi v prihodnje in s tem nekako omejevanje energetske revščine. Številne prednosti daljinskih sistemov, gre za okoljsko najbolj sprejemljiv način ogrevanja. Vemo, da je bil tudi daljinsko ogrevanje tudi en del ekološke revolucije v naši dolini v preteklosti, zato si ga želimo seveda ohraniti. Vemo, da gre za zelo zanesljive sisteme z zelo varnim oskrbovanjem in pa tudi trendi v zahodnji Evropi in Skandinaviji, kot smo videli tudi na primerih dobrih praks, sledijo temu, da se bodo te sistemi ohranjali. In kar pa je še tudi pomembno povedati je, da prihajamo v fazo nezmožnosti individualnih rešitev s toplotnimi črpalkami in sončnimi elektrarnami zaradi preobremenjenosti elektrodistribucijskega sistema. Zdaj, če še malo grafično na sliki to ponazorimo, trenutno smo nekako v drugi generaciji daljinskega ogrevanja z 100% CO2 odtisom. Edini vir termoelektrarna Šoštanj, s katerim oskrbujemo mesto Velenje in Šoštanj. Nekako do izstopa iz premoga ali po akcijskem načrtu še do leta 2030 želimo seveda to sliko obrniti. Kot vidite, bi si želeli sistem, ki ne bi obremenjeval okolja s CO2-jem, kar pa je tudi že na prvi pogled razvidno, da bo prišlo do razpršenosti proizvodnih virov, tako prostorsko kot tudi po samih tehnologijah. Se pravi, želimo izkoristiti vse možne vire, od sonca, lesne biomase, tudi geotermalno energijo, ki je na našem področju, in tako priti do nekakšnega miksa proizvodnih enot, ki bo ekonomsko in pa tudi racionalno najbolj upravičljiv. Osnutek akcijskega načrta je bil predstavljen v enem širokem strokovnem konzorciju, ELES, ESOTEH, Kolektor, Setup, Xena, Rezalta, in to vse z namenom, da bi res poiskali najboljše prakse, najboljše primere. Gre za podjetja, ki imajo številne reference in izkušnje iz podobnih primerov preobrazb in zato še želimo res eno rešitev, ki bo trajnostna in ki bo tudi za bodoče rodove pomenila varno oskrbo s toplotno energijo. Seveda si želimo priti do 100% lastnih virov proizvodne toplote, vendar pa je ta akcijski načrt pripravljen tako, da bo omogočal tudi pridobivanje drugih virov toplotne energije, kot recimo iz termoelektrarne Šoštanj, premogovnika Velenje in ostalih podjetij, ki bodo imela na voljo odpadno toploto, seveda, če bo to ekonomsko in pa tehnično izvedljivo. Kakšni so koraki te preobrazbe? To je zelo bistveno poudariti, da predno bomo lahko razmišljali in začeli projektirati in graditi nove proizvodne enote, bomo morali najprej naše obstoječe distribucijsko omrežje prilagoditi na nižji temperaturni režim, se pravi obnova in digitalizacija obstoječega omrežja, obnova toplotnih podpostaj, vse to z namenom priti na čim nižje temperaturne režime. Seveda, hkrati sledi načrtovanje proizvodnih enot na obnovljive vire in pa, kar je že bilo danes tudi poudarjeno in to bo v prihodnosti tudi en velik izziv, istočasno bo potrebno tudi pri končnih uporabnikih začeti z številnimi ukrepi energetskih sanacij, njihovih stavb, tako individualnih kot tudi večstanovanjskih objektov. In samo, če bomo vse te tri korake izvajali istočasno, bo ta prehod na nižji temperaturni režim mogoč
in verjamem, da nam bo uspelo, vendar pa, kot sem rekel, tudi danes je bilo poudarjeno, da ustanavljamo energetsko pisarno tudi s tem namenom, da ozavestimo naše uporabnike, da bomo vsi morali narediti svoj del naloge. Tehnološko je bil izbran scenarij 4 izmed predlaganih. Gre za tehnično delitev na dve veji, veja 1 Velenje, veja 2 Šoštanj, seveda pa pod enotnim upravljanjem komunalnega podjetja Velenje. Zdaj za vejo 1 je predvidena nova energetska lokacija nasproti deponije premoga, degradirano območje ob trenutno podjetju Esoteh. Tehnologije, ki jih želimo implicirati, so proizvodnja elektrike in toplote na lesno biomaso, solarna toplarna, velike toplotne črpalke z izkoriščanjem Velenjskega jezera, visokonapetostni elektrodni kotel in pa seveda zalogovnik toplote. Medtem ko pa na veji 2, ki bo oskrbovala mesto Šoštanj, pa prav tako načrtujemo izvedbo soproizvodnje elektrike in toplote na lesno biomaso, izkoriščali bi odpadno vodo na centralni čistilni napravi z večjo toplotno črpalko, sončne elektrarne, visokonapetostni elektrodni kotel in pa enako hranilnik toplote. Zdaj v tem načrtu smo res naredili zelo detaljno časovnico in pa tudi investicijske vrednosti. Kaj je še pomembno poudariti, da bo preobrazba sistema daljinskega ogrevanja in pa izgradnja posameznih novih proizvodnih enot potekala nekako v več fazah, zato bomo lahko tudi ta akcijski načrt sproti prilagajali morebitnim novim okoliščinam na trgu. Sedaj smo poiskali najboljše rešitve, ki so trenutno na voljo. Vkolikor se bo pa čez leta pokazalo, da je potrebno akcijski načrt spremeniti, pa bomo seveda to tudi naredili. Seveda smo pa izračunali to, kar smo rekli, da bo najpomembnejše tudi za uporabnike, kakšna bo končna cena te proizvedene toplote, in lahko rečem, da po dosedanjih študijah lahko ugotovimo, da bo cena toplote nekako primerljiva sedanjim cenam, to pa predvsem iz dveh razlogov. Namreč znebili se bomo zelo visokega stroška, ki ga trenutno plačujemo za nakup emisijskih kuponov, po drugi strani pa bomo s soproizvodnjo elektrike tudi dosegali pozitivne učinke, ki bodo zniževali operativne stroške proizvodnje toplote. Zdaj, kakšne so naše nadaljnje aktivnosti? Tudi današnja konferenca in tudi bodoče aktivnosti bodo usmerjene v to, da bomo ta osnutek akcijskega načrta predstavili resornim ministrstvom, Evropski komisiji, Evropski investicijski banki, da bomo vodili en strokovni dialog z širšo javnostjo, z nevladnimi organizacijami, in povzetek vseh teh odzivov vseh deležnikov bo podlaga za pripravo končnega predloga akcijskega načrta, ki ga bosta pa potrdila potem tudi oba občinska sveta in bo nekako podlaga za nadaljnje aktivnosti. Za konec, z pripravo osnutka akcijskega načrta smo naredili en pomemben korak v našem procesu preobrazbe daljinskega sistema. Kot smo že danes slišali, bo ta preobrazba zahtevala res visoka finančna sredstva, zato bo nujna podpora Vlade Republike Slovenije in pa Evropske komisije, da bomo lahko uresničili vse te naše cilje. Zelo pomembno je poudariti tudi, in ob tem nekako apeliram tudi na vlado, da se pripravi zakonodaja, ki bo varovala obstoječe sisteme daljinskega ogrevanja, da ne bomo imeli na koncu še manj uporabnikov kot sedaj, in do te celotne preobrazbe seveda moramo nekako zadržati čim večji delež obstoječih uporabnikov. In pa kar je še pomembno poudariti, in vem, da tu vlada pripravlja določene spremembe zakonodaje,
Gre za lažje umeščanje teh večjih energetskih objektov v okolje, pridobivanje vseh okoljskih dovoljenj, seveda vse, kot sem prej rekel, z dialogom z nevladnimi organizacijami, vendar pa te postopki, kot vemo, res trajajo v Sloveniji predolgo in to bi lahko bila tudi ena večja ovira pri sami implementaciji akcijskega načrta. Še zaključna misel, vemo, da prihaja obdobje, ko bo potrebno izstopiti iz premoga. Mi smo pripravljeni, zavedamo se, da bo ta izziv težak, ampak kot rečeno, kot prikazano, imamo akcijski načrt, seveda pa še enkrat potrebujemo podporo Vlade Republike Slovenije, podporo Evropske komisije in verjamem, da bomo skupaj našli najboljše rešitve, seveda z končnim ciljem priti do obnovljivih virov in pa nekako sprejemljive cene tudi za naše končne uporabnike. Hvala, če bo kakšno vprašanje, sem na voljo, drugače pa še kasneje tekom programa. Hvala lepa, magister Škarja. Je morda kakšno vprašanje? Izvolite. I have only one short question. How is the actual price for megawatt in Šaleška Valaj Doline CIS? What's the price of the megawatt for heat? Ja, glede same cene, trenutna cena je nekje 45 evrov na megavatno uro. 45 euros per megawatt. Vprašanje, izvolite. Pozdravljeni. Tako kot so vaši kolegi iz Ljubljane, vsaj mene nekoliko presenetili z načrtovanim 30% deležem uporabe plina, strateško gledano, sprašujem vas, glede na to, da ste posebej izpostavili komunikacijo z nevladnimi organizacijami, ki je pri tako hudem preskoku, kot nas čaka, zelo pomembna, vas sprašujem, ali ste namenoma opustili razmišljanje o tem, da bi se naš preskok zgodil tudi z uporabo, varno uporabo odpadkov, ki so zelo pomemben vir, na katerega Ljubljana računa zelo močno, mi pa zaenkrat v teh osnutkih prav nič. Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Seveda razmišljamo o vseh mogočih virih. Zdaj, zakaj je ta vir izpuščen? Preprosto imeli smo v preteklih letih že načrte, ki pa sta jih obe lokalni skupnosti nekako zavrnili kot trenutno nesprejemljive. Seveda smo pa rekli, da smo odprti in tudi ta proces bo potekal tako, da bo odprt tudi za ostale tehnologije in okolikor se bo pokazalo, da obstaja ta možnost v prihodnjih letih, bomo seveda v primeru ekonomsko upravičene investicije seveda imeli možnost odjema tudi te toplote. Tako da zaenkrat tega v akcijskem načrtu ni, bomo pa seveda odprti tudi za vse tovrstne in pa tudi druge tehnologije, ki bodo v prihodnje na voljo. Župan želi še nekaj vprašati? Ja, hvala lepa. Bolj pokomentirati tole vprašanje, ki je bilo čisto umestno in pravšno. Zdaj, lokalne skupnosti, dobro, občina Šoštanj je ta predlog zavrnila, mi smo imeli zadržke do sosežiga zaradi objektivnih razlogov. V vsakem primeru smo pa tudi v zadnjem obdobju vodili komunikacijo z državo v tej smeri, če bi tukaj obstajala tudi potencialna možnost, da bi na naši lokaciji termično obdelovali tudi odpadke. Žal se je takratna vlada odločila, da naša lokacija ni prioritetnega značaja, zato tudi nismo bili vključeni oziroma smo bili izpuščeni kot same strateške lokacije in v tej smeri potem tudi nismo ničesar več počeli, kajti zapravljati čas, denar in vse ostalo za nekaj, kar država ne podpira, pač je v tem smislu za moje pojme nesmiselno. Je pa prav gotovo prav, da v prihodnosti razmišljamo in da imamo tudi to opcijo odprto in kolikor bo prišlo do tega, seveda je treba tukaj iskati širši družbeni konsens. Hvala lepa. V tem trenutku bi zaključila možnosti za vprašanja, namreč pred nami je 15-minutna pauza, vse do 15:40,
ko nadaljujemo z okroglo mizo, kjer bo udeleženo več govorcev in bomo lahko vzpostavili pravo debato glede vsega, kar vas zanima. Torej 15:40, slabih 15 minut odmora, da pretegnete noge in se ponovno vidimo na okrogli mizi za zaključki na temo daljinskega ogrevanja v Velenju. Hvala lepa, dr. Škarja, magister Škarja.